Jedan od današnjih hrišćanskih običaja jeste i to da se ljube ikone i da se darivaju, da se ostavlja određeni novac na tim ikonama. Ja to često govorim ljudima, ali izgleda nikome ne dopire do mozga, pa sam odlučio da snimim video po tom pitanju. Dakle, samo ikone i ljubljenje ikona nije po hrišćanskim zakonima. Evo recimo druga Božja zapovijest, dakle iz 10 Božjih zapovijesti, to svako može da pročita, kaže, ako čitati Sveto pismo, to je druga knjiga Mojsijeva, 20. glava, 4. i 5. stih. Kaže, ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlji. Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja, Gospod Bog tvoj, Bog revitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do 3. i do 4. koljena, oni koji mrze na meni. Dakle, šta kaže? Prije svega Bog na početku kaže, ne gradi sebi lik rezan niti kakvu sliku. A šta je ikona drugo do slika? Od onoga što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodi ispod zemlji. Dakle, isključuje sve mogući. I što je na nebu, i što je na zemlji, i što je ispod zemlji. Dakle, da ne pravimo nikakvu sliku, niti lik. Kaže u 5. stihu, nemoj im se klanjati niti im služiti. Šta mi radimo kada ljubimo ikonu? Ikona bi bila dosta nezgodna za poljubiti kada bi bila okačena na zidu. Obično su one ispod naše same visine pod određenim uglom stavljene, u određenim dijelovima crkava. I mi kad prilazimo da poljubimo tu ikonu, mi se njoj poklonimo, jel tako? Nagnemo se i poljubimo tu ikonu. A Bog kaže, nemoj im se klanjati niti im služiti. Dakle, vidimo iz Božjih zapovijesti da taj običaj koji danas imaju hrišćani i pravoslavci nije po Božjem zakonu. Ako bismo išli dalje, šta je zapravo ikona? Mnogi prave od ikone neko čudo, da je ikona, ne znam, neka druga dimenzija svega. Ne, ikona je obična slika. Ikona je uvedena na taj način da bi se ljudima koji su bili nepismeni objasnio neki događaj iz Svetog pisma. Pa na primjer radi, kada ljudi koji su nepismeni vide Mojsija kako stoji sa štapom i prepolovljeno more i kaže se ljudima da je Mojsije u određenom vremenskom periodu napravio to da je popolovio more, ljudi to shvate. I kad vide, uvijek znaju o čemu se radi. Isto tako i neke druge događaje. Pa recimo stoji, ja sjećam te slike, čuvene slike, koja pokazuje Boga, iako je to možda ovako čudno zvuči, ali koja pokazuje Boga, kako iz oblaka dohvaća prstom čovjeka i čovjek se budi. To je objašnjeno kao da je, odnosno objašnjen je taj moment kad kaže da Bog udahnu čovjeku duh kroz nos, duh životni i posta čovjek duša živa.
I to je to ilustrovano kako Bog dade čovjeku život. Ali to nije ništa više od obične slike.